සාර්ථකත්වය වෙற்றி සාර්ථකත්වය වෙற்றி හොයන්න තේடுங்க හොයන්න තේடுங்க පසුබිම පින්නණි පසුබිම පින්නණි පියවරින් පියවර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනෝ නේද පියවරින් පියවර ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා රයිට් එතකොට පියවරින් පියවර ඒකට කොහොමද ටැම්ලරින් කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු right? படிப்படியாக පියවරින් පියවර ඉස්සරහට යන්න ඕනේ படிப்படியாக முன்னேற வேணும் இறைහිව எதிராக இறைහිව எதிராக සීමාව එල්ලේ පාටියකට යනකොට வைஃப் කියනවා சீமாவட்ட வட பொண்ணு எப்பா කියලා ரைட் பாட்டிக்கு போகும்போது வைஃப் சொல்றாங்க எல்லைக்கு மேல குடிக்க வேணாம்னு இதோட சீமாவ எல்லை ධනාත්මක நேர்மறை ගොඩක් කලාවට මේකට ඉංග්‍රීසි වචන තමයි භාවිත වෙන්නේ පොසිටිව් කියන වචන භාවිත වෙනවා right thinking positive කියලා කියනවා ධනාත්මකව හිතන්න ඕනේ நேர்மறையாக யோசிக்க வேணும் හිටියා நின்றேன் මම ඊයේ ගෙදර හිටියා நான் நேற்று வீட்டில் நின்றேன் சாதாரணයි நியாயமானது ඒක සාධාරණයි அது நியாயமானது හායි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button click කරන්න ஹாய் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க நீங்க இன்னும் என்னோட YouTube சேனலை subscribe பண்ணாம இருந்தா subscribe பண்ணி bell பட்டனையும் அழுத்திடுங்க thank you அசாதாரணை நியாயமற்றது அசாதாரணை நியாயமற்றது புகுனுவிம் பயிற்சி புகுனுவிம் பயிற்சி அவதாரணை முக்கியத்துவம் அவதாரணைய முக்கியத்துவம்